takut isa di malalim. Pala. Gana senang cukos na bila. Ito mo, duduk di pagagawite. Ang galong tabasa daw sa ating dito. Kasi mato dito bol di na tepur. Kung dasin tabasa daw bataan na minre. Pas na. Doy. Belok sa duduk kapon sa 30 kilo na. Hah? Ang pahay. Tingnan mo sa post na. Oh ya, nakapan. Nanti. Gitu dah jangan. Boleh. Ini mau sapa bos mana? Takut kasih dia. Bisa bikin kes kan? Kacang. Ayo. Kita mau sapa bos. Diganti ikut. Sedangkan kebijakan kos ke depo aja. Diminta dapat kirimnya mau ke kampung. Hah? Mari mah telepon aku ditontonmu. Kurang telepongi. Mengkriasa rekening di transfer dikirim. Ayo bisa TikTok. Tiga rekeningku gue pakai cekalo na transfer. Ambil plan kamu kasro ngilale. Kalau kang amen nih wasen. Bang kamu lalu kasro. Tekolan kalau kastra. Oh tapi aja memo andi pak ibu bisa tuh dong. Makan dong magerang patang gak bani. Lo bana jaja tempel. Nggak tuh ya erwan simpel lah. Sekarang ini pangkas duduk aku tuh masuk. Nah, buat deh masa deh ini udah sadar nah. Taman ini beli. Aku kalau kasih dia berapa? Taman beli alin.